Health and Family Welfare Minister Pilarin Puin Presidency University Bengaluru atlo. Congress Tralayin Chief Minister Pulal do Omantun Haya Athusoi Chen Khate Andu Law Nalantirin Voin Khan Vanapa Hol Kota Anpungkhom. Jharkhand Public Service Commission JPSC Buatsei JSSC CGL Le Khaputu Chungchanga Buaina Kalsela JPSC Chairman Changa Bang Ta Pulal Biaklong Akhyang Te Chu Jharkhand CID 10 Darkar Sari Chuang Thuan Zot Fia. Noto a world report sang ni somnile panga changa sang ni somnile parugati chwa kum sang ni somnile panga chunga mithi taksa peng donate tam na state Pathum Jinga Tamil Nadu Telangana le Karnataka te chulang sar le Aizola changin Runmawi TV clear to te chibai ule Lallawmzuali kanya tu na chanchin kim changzo ki nilongai thak chunjomang u Presidency University Bengaluru chu Health and Family Welfare Minister Pilarin Puin atlo Pilarin Puihian an campus lo inzir lai ten in po takalong huakin in pek na rin om na le khotlang mo phur na siat na nget tak neya zir na zom turi na cha discipline shanga zir lai ten hena thu so in Pilarin Pui chuan freshers te chu an zir na kong thar an chana wangin lom thu so ya senior student te chu enton tlak tak ma shwai turi na fuibok zir na sang jok chu degree hlo chwa ai na tam jok dai ti asoya mi je siam tu inrin tok na siam tu le chalai te chu mo phur na nei mi ni tura in buat sei na ani thu asoi minister chuan zir lai te chu rui hlo tharum tho na le thil dang chia na thlen theilaka in thiar film turin nun tlom tak le mo phur na nei turin a cha technology poimo na apun zel dan tar langin digital awareness a tool zia soin zir lai te chu technology chu thil ti buai tu ni lovin zir lai te chanlen na man ruwa atana man ani theinan mala turin a cha Mizoram Legislative Assembly me cabinet rank Kim Changchel Masaberle Mizoram State chunga healthcare lama tholo ka wangin in the icon award sang hi somnile paruk dong tu Pilarin Pui chona jin konga changa athil ton te soin chelna discipline le thorim na mumal takmanga lotlin na mu thei ani thuzir lai te sha nun tirani Vinkan Register of Cooperative Societies Conference Hall Aizola centrally sponsored project Computerization of Primary Agricultural Credit Cooperative Societies PEX Phase 3 Nwaya PEX Computerized Tour Som nga tenhena computer set semani a he hun hi Cooperation Department changtu Minister Pu PC Vanlalmawii ta chuan man pui Minister chuan thu so in Cooperation Department in thei top an chu awangin MPEX tenhena computer an sem thei chulom omati thu soya sarkar lai puile Mizoram sarkar ten PEX an ngai poimo thu so in Minister chuan PEX te hi Mizoram mel ti danglam thei tu an ni ati Voina until don te changkai takamang turin le kan society tan masona thlen tu ni cheu turin kalkhom te acha bok Minister chuan voin programa chalai tam tham tak antel chulom omati thua soya cooperative movement a chalai te poimo zia soin thei top chwa zel turin chalai te afui bokani thoho na chane poimo zia soin minister chuan mizo te hi thokho thiam tak kan ni thule thoho na chane ya ramhaso na tan thokho zel turin kalkhom te acha bokani Computerization of PEX project ki Ministry of Cooperation Nwaya centrally sponsored project kalpui me kaniya phase 3 a hian PEX somnga computerized turin khanchwa ania hemiatan hian field verification teni anito He project a hian national level PEX software vendors atan intellect company thani in ani hian India rampum puya computerized PEX te mantur ERP software te siamin chu Mizoram po manani Hardware sem chu amang hian ERP software kaltlangin computerized PEX te hian na anthok to ang hemi ma hian phase 1 le phase 2 nwaya PEX somli le pakwa te chu computerized an lo ni to bok Hardware sem te hi sarkar tu chwa zomin gem portal kaltlanga le ani a supplier te hi Synergy System Dimapur Nagaland ani Aizol District Deputy Commissioner Tutswa angin voin thole ni khan College Venga Government Central Higher Secondary School le Upper Republic SSA Model School Building te joint inspection nei ani a he hun hi bial to MLA le Minister ni bok pul sila soivunga chuan choi omina en pui Heng school panhi building te hi asak hun are deu to awang le chanchang awangin school zir lai tan lo ahim to lo le ti report oma tunkar tho chan ni August ni thum Khan Aizol DC chuan joint inspection ni turin DMNR PWD Quality Control Research and Development Division District Education Officer Geology and Mining Department SDEO South tele school omna venga local council member te arwata College Venga Government Central Higher Secondary School ending masa in beam le
chhuate chatok lo le a technical report siam fel ani nuwa malak dan tur ngai to azui ani ang government central higher secondary school a hian zirlai zathum somthum le pathum an omme ka hemin hu hian upper republic SSA model school building endik zuini in aranglama building siam chat thuai ngai ani thule he school sakchat na tur hi fan ngai to ame kani thu nei tu te chuan an soya he school a hian zirlai za somriat le pali an omme bokani Abial chunga school panhi sakchat ngai en puitu pusila soivunga minister chuan sarkarin zirna angai poimo a chumirwala poimo chu zirna in building ani a zirlai no pangtana him lo lwa lo thei si lo siam chat ani theinan fan ang te kan dap khom meka hemi chungchang hi school education changtu minister le disaster management and rehabilitation changtu minister tenen po kan soi ho zui ngal don ani ati Advisor to Chief Minister pu TBC lalven chunga chuan thu soin PMEGP scheme chu Mizoram sarkarin angai vena sarkar flagship program bana kai scheme nena fincom ani ati he thu hi vo in khan advisor to Chief Minister hian Prime Minister Employment Generation Program PMEGP noya Entrepreneurship Development Program Honna Hunchu Khadi and Village Industries KVI Board noya Multidisciplinary Training Center Zema Boka Ahman Puina soin PMEGP scheme chu Mizoram sarkari na ngai vena sarkar flagship program bana kai scheme nena fincom ani ati a PMEGP beneficiaries te chu entrepreneurs ani thu soin sumdong hlotling ni tur chuan dan le shai thil von fel le text chungchang te inzir pe angai thu soya beneficiaries ni tura than chwa te chu mitai ma le in chiar zawmi ani thu soin kalkhom te chu marketing lama changle zwal tur le sum an hu tur te chu ani na tur ta ka mang changkai turina fui bokani Mizoram Khadi and Village Industries Board Chairman pu si Lalrem liana chuan khwal za omni in thu soya PMEGP chu bana kaine na coverage ani awangin beneficiaries te po uluk le zwala than chwa ani thule PMEGP margin money mang diktok lo anlo om to chin chu poi ati thu soibok voina beneficiaries than chwa te chu hlotlin na changi turle en dikpo ma chongama dikle taimata ka thok turin kalkhom te chu acha ani pudi PC lalven chunga hian he program rwal hian MDTC mun ma le training kalpui mek te en pui ngal bokani MNF General Headquarters in Chief Minister Pulal du omangai dam deal turin an phut Voin khan MNF thunei du sang National Core Committee Political Affairs Committee le MNF MLA te chu Law College zirlai te ma a July ni somthum le pakhat sang ni som ni le paruka Pulal du oma Chief Minister thu soi awanglai ni Chanchinthar L.Chhakchhuak chungchang clearin an chukhoma lal du oma Chief Minister hian remna thuthlung le inner line permit chungchang a thu dik lo tak kanram le nam le sakhota na him lo soin nampoi khoina le nam himna tider thonga asuya wangin mi puite hena ngai dam dil ngei tur le thu soi ni som le panga oga sang ni som ni le parukma asut ngei turin an phut MNF thu choin an tarlan danin athu soi hi MNF chuan poyati thu soin ala thu tak tak zet ti an tar langa lungchia thlak an ti thu le achul anga malak chunjom zela total ban nei thlengin ruang manna an siam thu an soi hemi chungchanga hian naktu khian MNF president in thu thar thedar tu te ma athu puana nei doni in an soi Congress Thala in Chief Minister Pulal du oman tun haya athu soi chen khate andu lo nalantirin vo in khan wana pa hol kota an pungkhom Congress Thala chuan Pulal du oma chu doi o taka ILP chungchang soile Mizoram rem na po soinde pa an pu a doi zeple shwai tu lu bernitlak lowanga in pon fen fen klakani anti he punkhom na athu soi tu MPCC General Secretary pu rosiam heta chuan Chief Minister Pulal du oman Prime Minister Home Minister le Governor te hena vai kan hnot chuak don ti ka shil lok cheu ka ti a acha alom an ti in inti thei takin a soizui ati a he tu hi Home Secretary Baka DIB le National Security Advisor po ka shilati ti in tuna ero chuan ILP chungchanga po BJP ti lom lo hlavin doi o achwale sini in a soi Puro siam heta chuan Chief Minister Pulal du oman USA akal tumin Arakan Army nen in biakrem adu thule Arakan Army an hlau om thu po asoi ni asoin tuna kan in hungbik na ILP po namdang ta na zuam om thei tur ang berin asoi le a Mizoram hi chim ralakan om na turin amin zuarani ati a hetiang ram shwai tu din na het nei lo tumumal nei lo le hlau nga lutukhi ram shwai tu lu berni tlak ani lova pon fen feng tlak ani ati bok Heti Rualhian Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC in Chief Minister Pulal du Omachu namtana thilpoi taksoya an pu bok
MPCC thu choi na tarlan dan in July ni somthum le pakhat sang ni somne le paruka Mizoram Law College Fresher Social and Felicitation Ahman puin na Chief Minister Pulaldo Oma chuan Mizoram in ILP ane hi sarkar lai puin adu chuan apai thei ti le ILP chu dimte mantur ani thus asoi hi doi o chuana kan ngai an ti a Mizoram rem na le muana chungchang asoi te chu namta na thilpoi taksoya an ngai thu an tar lang bok remna le muana soineb le mani in soipoi mo tuma Chief Minister chu puina thu soite chu thalo anti thu MPCC chuan an soya mizo te in hung big na article 371 clause g hum him ngam lo le ILP khauta ka mangam lo Chief Minister hi Mizoram in kan mamo lawani ati MPCC chuan lengpui airport IAF ku ta hlan tumte Forest Conservation Amendment Act Klopa Assembly Resolution lo pass te ILP soineb te hi BJP sarkar tlon na manrua ani ati a Congress Party chuan hetiang hi anti ve ngai don lo nia soin Mizoram le nam himna anda ma saber zel don ni inan soibok MZP in voin khan chutkhom man mo kovina Mizoram Public Service Commission MPSC nala ka wanga harsana tok zongjong te naktu ka MZP pi sapuya leng turin somni se anti MZP shwai tu te chukhom chuan MPSC in sarkar na lak akal puya harsana tok chalai te chungchang le MPSC thuam chak ani theina tura malak dan tur te an soi hova MPSC na lak awanga harsana tok zongjong te chunak tuk changmadar somle pakhata lenga somin malak dan tur soi ho ni se anti ani tunhaya MPSC che swana shangshang te soi hovin MPSC chu kong shangshanga thuam chaka thoktu po lak bel chulan ti thu MZP shwai tu te chuanan soya MPSC thuam chaka ni theina tur le thoktu po lak bel ani theina tura malak dan tur te chu one time registration OTR awanga buaina tok le MPSC na lak awanga harsan na tok zongjong tenen soi ho turin ruang manna an siam ta ti MZP shwai tu te chuanan soyani Champaya AHN Veterinary Department noya vok ka raina mun African swine fever leng awanga kumni chuang khar to chu thar thole ni in nimin khan vok pakhata man ngalani Champaya vok ka raina mun hi kumsang ni somni le pani khan ASF shileng wanga chithla tu vok pa athia wangle shileng in zia omlama pan mai lo awangin kharani a Mizoram district chen khata ASF laleng ma se Champhai district chu ASF laka ahimri ni shiatani awangle chithla tu vok pa mamona asana wangin Champhai district veterinary officer Dr. Lallawmzuali sailo chuan ma alata ani Celestia AHN Vetifa machanga vokpa chicha la chovina Celestia Vetifil supervisor Pulal du Oman July ni somthu machanga nimin thleng khan Champhai district veti hospital staff te vokpa chilak dan asong bol dan le ka rai dan ti azirtira he malang na hian Champhai district a vok vul tu te mamo na satakina phushu ngei be se yani thu Champhai DVO chuan soyani Longklai District A Level Telecom Committee in Network Service Provider 10 Line Thara Anzam Donin Committee Phalna Lamha Sachin to se Antia Line Inzam Noklutuk Ti Zia Omturin Color Coding Mumal Tak Pek Vek Ni se Antibok Longklai Borsa Pu Donil Ruasang Hova Chukhom Longklai District Level Telecom Committee Chuan Shuikal Noklutuk Chu Vei Omti in Mumal Le Fil Fai Taka An Shui Te Zam Turin Service Provider Te Chu Antia Mobile Internet Network Chazok Nei Turin Network Service Provider Shangshang Te Lungrol Taka An Tho Ho Chul Anti Thuan Soi Longklai District Level Telecom Member Secretary BSNL Subdivisional Engineer Puji Vijaya Bashkar chuan Longklai District Telecom Service Provider te din mun harsan na le machop te asoya BSNL in mobile network la omlo na muna ma alamek thu te 5G network pek chwa vektura malak ani tur thu te asoi bokani Chairman Longklai Borsa Pu Donila Ruasangan Longklai District Telecom Service Chazok Omtura Malak Zela Poimo Thu Soin Mobile Internet Network chu mipui mamo le sarkar tan po online na ti fel tur tam taka omawangin atel lovan na tho ahar sa thu asoya theitop chwa chau turin member te chu achani Mizoram sarkarin khwalkhwa arwang phurna atan cheng noi zanhi somkwa le pali chuang aseng to Mizoram sarkarin ruang phur akal pui hi kumsang ni somni le pali September ni khata changa mantran ni in mitam takin ansor changkai meka akai noi department chinchia danin man ani chantira chang akai noi department chinchia danin man ani chantira changa vo in thleng khan ruang sang ni zasari somkwa le pakhat phur naman cheng Vaibel Chenhi Nuai Somkwale Pali Singli Sanga Za Somnga Le Pali Pek Chwa Felani to a Ruang Phurna Man hi alu masakdan indotina ta tola pek chwa ze lani
Sorkarin sumsenga ruang phur akalpui mek chu chakzo ka kalpui ani theinan le mitam zokin olsam zo ka anchor theinan ruang phur online portal chu kum in khan alo hong to a dil na hi http://ruangphur.swta.msegs.in thelu theiani Mizoram Sarkar chuan khodanga ruang phur na chen so tur hian kum sangni somni le pali changa sangni somni le panga changa sangni somni le parukatan budget cheng nuai zanga ve ve lo da to a komin sangni somni le parukumral me ka po budget cheng nuai zanga ada le bokani Voin Khan CMO Office Chamber Kolasipa National Deworming Day NDD lo thleng turata na inbuat sa inale ru hlut lo semdan tur soi hawani He huna hian hun kai shwai tu pu Lallawmzuali Chief Medical Officer CMO Kolasip chuan thu soin no pangte hrisel na atana ru hlut lo pek apoimo chan chang te asoya ru hlut lo hi kum khata voi ni February le August thla ate sem chinani thu soin kumin February thla khan hlotling taka semzo ani thu soi August thla ta na National Deworming Day hi August ni somsang ni somni le parukhian manani dona hemini hian district chunga sikul shang college le Anganwadi center ate ru hlut lo hi a hova sem ani ang heta lave man lo tele sikul kal lo te chu August ni som le pasari sang ni somni le paruk mop update ya asha worker 10 an in lama cheu an sem chunjom le dona ni August sang ni somni le parukatan hian Kolasip district chunga hlodong tur target beneficiary kum khata changa kum som le pako inkar mi singthum sang ni le zalian omani chutkhom na inarel ani angin kum in August thla atana NDD launching program hi August ni som jingdar soma government primary school 3 venglaya ni tura ruang manani Khozol District Agriculture Office DAO malang na in khoparuka hlotling takani hoi chin ani nuwa tuna hian Khozol District Khot tina lo nei tu ten warzo kani hoyan chin theina turin Agriculture Department chuan ma an lamek NMEO oil seeds nuaya Khozol District a hian tlangram lo zong songa bu so thing le thlai dang kara teni hoi chin fek ani theinan Agriculture Department chuan ma an lameka tun thla ni khata changin khoshang shanga awareness campaign an nei rualin ni hoi chi an sem chhuaka voin thleng khian khosom le paruka campaign le ni hoi chi semna an nei to a NMEO oil seeds nuaya hian lo nei tu ten hriak hrisel anin todel theina tura mala kani baka sum changthlai tamzok an chin theina turin mala kania Khozol District a hian lo nei tu mi sang ni chuangin bu so thing le thlai dangte an chin karani hoi ching tel turin DAO a an in report to ani DAO P Lallawmzuali hovin agriculture staff te chu khoshang shanga in chendarin awareness campaign nei ni hoi chi an sem ngala Khozol District a khotina an L.Chhakchhuak vek don ani Voin Khan Additional Deputy Commissioner P. Dorothy Muansangi hovin PWD ho tu te serchip khotlang shwai tu sub headquarters waime darnam VC tele ram nei tu ten serchip le thenjol in car colony filling station thanga leimin omreng chu ahmuna kalinan enfia mipui te har san na chhok thei dan zongin aranglama temporary emotala mala thei dan tur te an soi ho Helai leimin hi district chung mi puite baka Mizoram chimlam khwa te tan po in kalpo na kong pui mo lai takani awangin ten fai to min malak ni chin ma se amualin azir tok law awangin ru asur devin leyamin belzel thina ram ati hekzel awangin ram nei tu po in complain po at he lu to nge a chief engineer ho poinan lo endik to ani tundin huna PWD ten JCB mangin on call ko theinan vil renga chiana lian tham athlen lo nan mi puite chu abikin azan lamatlan tam lo tur le film khur do rangin le shati ran ni LPG le POL report tilong ai thak chun jamang o nimin singdar kwale tu kindar ko inkara LPG cylinder sang kha som le pali inviting the supply check gate paltlanga wiring the supply check gate changa thudon danin POL kiloliter zaruk som kwale pariat Mizoram chunga phurlo ani Nimin Chanhudar ni le chanve changa voin Chanhudar ni le chanve chungkhan Directorate of Science and Technology in Mizoram State Met Center Aizola changa meteorological data achinchia danin Aizola ro millimeter pali point pani atla a temperature lumlai berin degree som ni le pakwani ina volai berin degree som ni le pani ani Voile naktu khochini lo clear howang o voin thole ni hian mamit kolasip Aizol champhai lunglei longlai sai to le Khozol district muntlem te ya ro check le thina vaklo tho theina a omrin ani a naktu ni lai ni khian Aizol champhai serchip lunglei longlai Khozol le Nathial district muntlem te ya ro check le thina vaklo tho theina a omrin bokani Mizoram pon lam chanchin longai thak chunjamang o Jharkhand Zirlai ten Jharkhand Public Service Commission JPSC buat sei
JSSC CGL Jharkhand Staff Selection Commission Combined Graduate Level Examination Lekha Pudru Chungchanga Buai Nakal Zela Jharkhand Public Service Commission JPSC Chairman Achanga Bangta Pulal Biakluang Khiangte L.Chhakchhuak chu Jharkhand CID ten Darkar Sari chuang thuan zot fia JPSC in tunhai exam shanga buat saya thil diklo tam taka omnia soyani a hewang hian chalai te zirlai te chuan JPSC hi chuyan phut JPSC chu diktaka chui ani theinan chairman pu L.Chhakchhuak chuan July ni somhnile pani sangni somhnile parukhan bana athe lu tani PTI tarlandanin pulal biakluang hi Jharkhand CID chuan min August ni thum khan an office darkar sari vel chung thuan zot fia chahmadar somle pakhat vela CID office alu chu tlai daruk vela achhuak chawani Jharkhand Azirlai te hian July ni somhnile pakwa sangni somhnile paruka changkhan an state khopui ranchia lung oilo nan lantir chana JPSC hnuaya voi engemozat paper aput ruto chinti soin tun chuma hian candidate OMR optical mark recognition sheet aput runi nan soya Chief Minister Hmar Sorenan CID chuitir churing zolovin CBI chuitir an phuta Chief Minister po bang tura Putin recruitment agency te siam chat an phuk bokani Hemi nu hian JPSC chuan exam chikwa nei hun son ani thuan puanga July ni somhnile pathuma paper pu ruawanga FIR lut zialu ni in CID te po in achui na an chan ngala CID te hian nimin vek khan ranchi Palamu Hazaribagh Bokaro le Danbata munsom le pariat an dabok CID hian pu L.Chhakchhuak hi July ni somhnile pariat khandar kar kwa vel chung July ni somhnile pakwa khandar kariat vel chung le July ni somthum le pakhat khandar kariat vel chung thuan lo zot fia to bokani Saka zakwa somriat le pariat batch IAS officer pulal biak thanga Chhakchhuak hi Jharkhand Chief Secretary ani nuwa nikum sangni somhnile pangatir khana pensiona February sangni somhnile panga khan JPSC chairman atan ruat ngalani tunhaya JPSC a thil diklo tam taka omnia soyani a hewang hian July ni somhnile pani sangni somhnile parukhan bana athe luta July ni somhnile pathuma changina CID in an chui zui ngalani CID chuan mi somle pakhatan man to a combined civil service competitive exam July ni somhnile panga changani somhnile pasari chunga nei tur chu sonhlat ani to bokani Need paper leak awanga nor huai hot na hlotling taka omnuwa August ninga hian cockroach janta party chu an malam hun turwa manturin an chukhom don Need paper leak nia soiwanga rampum huwa ponor huai hot kai shwai tu zirlai kai shwai pol cockroach janta party CJP chuan an maba katan anin buat sai me kani Delia jantar mantara thlakhat chung zet sit in an nei nuwa an grupa core member te chu August ninga hian Maharashtra a Chhatrapati Sambhajinagara anin mukhomanga an malam hunatana campaign strategy le organizational roadmap an relang Meeting hi sarkar lai puin nor huai hot chan le na atana exam siam chatna tur zau zo ka puan nuwa nei ani dona Education Minister chu norna na satakara abang bok Reuters tarlandanin hepol hian India rampu mazir lai le anma ni thlop tu ten hena changin rotna an lakhoma ni ta anril ru an pek chunjom zel tur nge chalai le zirna lam thil zau zo ka engtianga an malakna ti zo tur nge ti anrel beisiani Chhatrapati Sambhajinagar meeting nei zoa thutluk na siam te hian India rama student politics le youth activism malam hun asiam theidonani India Sarkar Union Health and Family Welfare Department chuanimin kha National Organ and Tissue Transplant Organization annual report sangni somhnile panga changa sangni somhnile parukati chhuaka kum sangni somhnile panga chunga mithi taksa peng donei tamna state pathum zinga Tamil Nadu Telangana le Karnataka te chu alangsar hle He data hi Indian Organ Donation Day voi somle parukna pualati chwa ani a South Indian State te chu pakhatna ani Rualin Union Minister of State for Health and Family Welfare Anupriya Patel chuan India chu living donor organ transplantation a khovel puma mashuai tu ani chunjom zela US le China dota pathumna ani National Priority tiasoid Patel chuan kumkha chungjat rampum huapa awareness campaign khotlang shangshanga organ donation ti mason tumna jagjag jio abhiyan atlang zarani Mitam zok chu taksa peng pek na atil turin angin boka khonga inalantir na sang berti na soibok Official noto annual data landanin Tamil Nadu chu India rama mithi taksa peng pek tam na state aron langa Delhi chu taksa peng khlak na le sa pakhat na ani
Tamil Nadu po in kumsang ni som nile panga a total organ transplant ti na arampuma pani na ahau boka Delhi a hian transplant sangli zanga somruk le palia oma Tamil Nadu a sangni zasari somkwa le paruk Maharashtra a sangni za somthum le paruk Telangana a sang khat zanga somni le pathum le Kerala a sang khazali somriat le pakwa te chuanan dot ani Iran President Masad Pezeshkian le office chuan aban thu thang omchung hetakin an hiala puithia Mohammed Bagar Karachi an asoi chu ram inpum khana ti chia tumna ani thuan soi Iran President Masad Pezeshkian an abang do nia thu thang chu online na alar chho hle a hi senior cleric Pakhatin President hian aban tur thu avo fo nia asoi wangani Iran rama puithiam senior Mohammed Bagar Karachi athu soi nuwa he thu hi achhuak le a afarnu hi Iran Supreme Leader Mojtaba Khamenei unau pane nan ne yani voina a video ati chua Karachi chuan Pezeshkian hian voi somni le pariada ban tur thu avo to ti asoya ma se abana chu pom ani tur thu shil ani nuwa bana tumna chu achol san thu asoi BTS Grammy Award lo om turatan an music an thelu don lo ti an puang hu reivak lawa army te chuan K-pop group te performance video te chu recording academy platform achangin an pai chuak ti an mu chuak ta ani ma se tu na chuan recording academy chuan an pai chua hi BTS in show lo om tura changa in hu do an tum na ne na in zom lo ti ati chiang BTS hian kumsang ni somni khan history an siama K-pop group zinga Grammy stage a zai ma saper an ni chumi hnuwa kumsang ni somni le pakhat le kumsang ni somni le pani khan an zai le bokani Fans ten BTS performance video te chu Grammy's website le YouTube pa om to lo ti an chat nu ni enge mozat nuwa recording academy chuan an chang let le ani academy na tarlan danin video te hi licensing expiration wangin an la thla ani recording academy IO pakhat chuan Korea Jung Ang Daily ne na kumtam takal ta khan BTS performance masaber te chu Grammy's website le YouTube pachangin pai ani a hi routine licensing expiration ani wangani ati mitam taktan chuan BTS tlangwal te hian Grammy Award voi somruk le pakwana ata music an thelu don lo ti an puang hi thil mak tak ani a he thuthluk na hi recording academy in Asian pop category an siam shan nuwa thuthluk na siam mani he thu hi member pasari RM Jin Suga J-Hope, Jimin, V le Jungkook te chuanan ma ani mimal Instagram account na an puang fekani. Thuchwa chuan kumina hian Grammy ya tel lo turin thutlung na kan siama music ngei po hi region emo chong emo manga clear shan ai chuan ngai thlak le mangai thei ani ka beise army le mi zong zong chunga lom thu ka soya kabula omreng tu zong zong chunga lom thu ka soye antibokani khati zong kha voina ta na Chanchinthar kan ngai thlak ho thei te chu ni e